basebuhleni bamaNazaretha. Siyabonga bantwana bakaNkulunkulu omuhle wasebuhleni unyazi lezulu. Sibonga ke inhlanhla yokumenywa uNkulunkulu wasebuhleni. Ngizogcila kulokhu ukuthi uNkulunkulu wasebuhleni ngoba ngake ngaluza unyazi lwezulu kunikelwa lapha phakathi nezinsuku. Lubiza abagcotshwa ebuhleni luthi bagcotshwa. Ngicela ukunibuza. Uma nithi nikhetha inkosi yasekuphakameni nikhuluma ngayiphi inkosi? Othi yiphi lenkosi esekuphakameni? Bathulaka abantu abangaphendula. Wayazi ke kodwa uNkulunkulu usho ukuthini. Sibonga ke inhlanhla yokumenywa kulesikhumbuzo sika babamkhulu. Indoda ke mayimema abantu ebamemela emzini kayise isuke yazi ukuthi izawuba phana futhi isuke yazi ukuthi babekeleni. Ziyebentathu-ke indlela abantu abafika ngazo emzini wendoda. Kodwa bonke laba bantu uma befika kulo muzi bonke baphuma bephethe. Abanye baphuma nenhlanhla, abanye baphuma nesibusiso, abanye mabephuma baphuma nesiqalekiso. Njengoba nathi simenywe ubhombela, ngasazi kodwa noma kodwa sezulwini ozokwaba namhlanje ukuba mina nawe uzawusabelana. Yasho njalo inkosi yamaNazaretha. Yayisuka phezulu enhlazakhe yayonqamula esiqiwini ihluhluwe ebhekezweni laseRichards Bay eMkhaideni la yaphangalala khona. Kwayabiza abantu yahlala nabo phansi kade ihamba ivalelisa kuyo yonke imizi yayo. Yedlula kophathe yakhe, yedlula koThemba, yedlula koDinginina. Yathi mayifika emzini waseMkhaideni yasethi bantu bami saqala ukubuza ukuba mangabe ingane izophuma iyogana emzini iqale yenze njani emzini kayise etshengisa ngakho abantu ukuthi izohamba iyogana. Babaphendula abantu bathi baba mayizohamba iyogana iyahamba ingene imizi ngemzana ihambe icimela lowo muzi mayibe nenhlanhla bayoyipha impahla, abanye bayinika ingubo, abanye bayinika amacansi kumphako walomuzi owakha. Uthi namba abantu abamlemize kade ngihamba kade ngicimela. Uthi kodwa namhlanje uyaba umakoti. Uthi ke abantu bami ngiyadabuka ngoba sesihamba thina boshembe siyakumazwe ngamazwe. Uthi inkosi mayivuma siyobonana, inkosi mayingavuma sokuphinde sibonane. Uthi nize ningikhonzele esizukulwaneni esizayo nithi bengithanda ukusibona. Uthi ke namhlanje abantu bami ngithi kini olala namakula mayelale nelilodwa akabafune belishumi ukuze ngomhla uphele ngasho ukuthi shembe ngembathane nelilodwa ngase ngigwetshwa kangaka. Uthi nolala namakhosikazi abantu ngithakalale nawe bemaningi ngoba lapha siyakhona asokubonana naye. Waphenduka phela umfundisi umlangeni wathi mntanami emlangeni bengithanda ukuhamba nangu ezulwini. Uthi kodwa sokubonana mlangeni ngoba wona emzini kaNkulunkulu wona inkosazana. Uthi mlungwana, uthi mlangeni njengoba wonele ngane yazi mntanami ukuthi okwenzile kuzintwale ezodla umphefumulo wakho kusasa. Sibangaki lapha semthethweni kabhombela ibonkosi yakhumbuza kuthiwa isikhumbuzo. Uthi ke ushembe bantu bami njengoba ngithi uyaba umakoti kini. Uthi mangabe insizwa yalapha eNazaretha wokwazi ukuba make waphuma leya ngane yasuka yaya ngalana ikhishwe wena umthetho leli bandla mawona inkosazana kawungene ethempelini. Wasephenduke phela umakhosazana
wathi bantu bami inkosazana yakuleli bandla wathi imvumo umfana ithi yamthanda mayike yamisa umfana endleleni uthi bantu bami noma ngabe uyayimemeza eyimemeza ngegama ayivumelekile iphenduka imbheke kodwa mayebiza noma ngabe umuntu omdala kufanele ihebeze noma thumela umuntu oyibheka ngoba mayikwayimemeza ngegama yaphenduka uthi inkosazana yasezulwini yasuka kuye iyonakala ingafikile emzini wathi yokonakala ingafikile emzini ngoba intombi yasemhlabeni vele imenyeze nje iphenduka yini lesuka ibeke emuva uthi ke ubhombela kuza isikhathi esinzima bantu abamese ufike emhlabeni thinto indaba kaMshumayeli uthi lana yohlala khona nabantwana basesogwini uthi kodwa abantu abami laba bantwana masebezofika kuyofika bamhlophe nje bekazizwa ikhanya ilanga bayokwakha indlenge phezikwenye uthi bozakha lezindlu bezinde ingane zenu ezofika zobezalwa yini uthi zobakhipha laba bantu besehlala bona babuza abantu bathi baba soyibona ngani wathi noyibona ngemsila amahashe emakhandini lezi zinto zokufakela wathi ezamantombazane ziyogqoka amabhuluku emagqekeni uthi kushembe emzini weNazaretha make kwanengane egqoka ibhuluku ababonani kwenzayo ufile lo musi ngishelo isihlomkhulu izulu ngeke alibone uthi kuyohamba khambe amadoda ayothandana odwa luthunyazi malibuya luza lapha eGibsila lubiza abadoda sinenhlanhla ngoba sihlala noNkulunkulu okhulumayo nabantu ngiyayithanda lento esho uMshumayeli yokuba kuyenzeka abantu ababeke phambi kwabantu besaba ubatshela iqiniso lubiza abagcotshwa lithi bagcotshwa lesikhulume njengamadoda lathatha umjivana ubeke eceleni luthi le ndaba yentabane esontweni izokwenziwa njani ngoba ziyanda bathi abagcotshwa kasazi kuwe baba uthi hayi nginecebo ngizothatha esisodwa ngiyosikhombisa ngalo kiwa khona ukuthi kayinayo indawo bese ngiyasibuyisa isona esiyoshumayeza ezinye pho kuvelaphi ngoba mathatha amasango nala ekhaya khona lengudlungudlu khona lenhlasuthi khona lamakhosazana mase kunestabani sona singena kuliphi isango singena kuliphi ngoba namnanko nomphakathi kwakhiwe akhona nama-toilet khona abesifazane khona abesilisa alikho kodwa kuthiwa yile inkonkolo singena kuliphi izona ethi-ke inkosi yamaNazaretha ethi-ke ngiyadabuka abantu abami ngoba lento yohamba ihambe emhlabeni nohulumeni obephethe izwe yozayivume ethi ilungile uthi kodwa umthetho kaNkulunkulu umile nomthetho awujiki la yafika khona ekuphakameni yafika yashaya indweba yabiza bonke abantu amakhosazana athi awavunule bavunula abantu yasithi bantu abami hambani niyolanda amadoda kamjatha etafloti kwathathwa igubhu kwathathwa imbomu kwashawa amacilongo bahamba bahlangabeza umjatha etafloti babafika besina beze behamba emhlubulo phansi wasunyuka umhlangano ubheke emzini wasephakameni uthi ubaba umjathu bathi mabefika ephakameni indlamhlathi kamayekisa yasithi abantu bonke abayilandele babheke igawini eyindala yathi abathatha amapiki namafoshela bafike bamba lapha yathi abantu abambanini lapha kunamatshe amathathu esaseka ngawo umhlabathi nanobaba lapha ekuphakameni bamba laba bantu laphumela okuqala balibeke eceleni bamba kwaphumela esibili balibeke eceleni bahamba bayobika kubaba mkhulu wasethi bantu abamimbanini bathi mabemba kwasevele elikhulu itshe elabe ehlulayo ukulikhipha wasuka yena ubaba mkhulu wathi abasesilungwini abaphume bonke emgodini kusala bakezulu basala bakaZulu uthi bakhuza isiqubula bathize umoya laseliyanqibuka lelitshe baliginqa la lowelisa umgwaqo wathatha ujeke emjathu wathi akaphatha iduku elibomvu avimba imoto eyiqhamuke emtshepheni ingagijimi neyiqhamuke eThekwini ingagijimi ngoba kwakuginqwa lelitshe uthi ushembe kusukela namhlanje eNazaretha akasekho umuntu oyophinda kulomuzi ahambe ngesicathulo ngoba leli ntshe nilibonayo ebelikhishwa lapha phansi liyobekwa ngasesitolo ekuphakameni uthi umhlane kaNkulunkulu kwaqala lapha ekuphakameni uthi khanjwe ngenyawo ngoba sekukhishwe leli ntshe uthi-ke ubaba mkhulu wathi mangabe ujeke mjado ephethelele iduku
wezwakale seshabelele sesina ithi inkosi yamaNazaretha hawu mthathu ngathi nguthumile ngathi yenza umsebenzi wasewuphenduka yahlala wakhohlwa na ithi uyokwenza kanjani mzukwane ngasekho phambi kwakho uthi ujele mthathu uyobuyaphi baba ithi mntanami bakhala ezulwini noma ngaphiwa nina lapha emhlabeni kodwa nasezulwini bangifuna bathi indoda enjani lena ehamba ingasabuye ekhaya ilapha athumela khona wathi akulanda inkosi ilanga wathi bantu abami umnikazi walesihlalo siyasifuna sengiyahamba ngibuyela la ngavela khona wathi bantu abami nizeni ngisize mangabe ngedlule emhlabeni wathi ithuna lami anolimba libe ueli wathi bantu abami ningangifaka ebhokisini kodwa nongigoqa ngesikhumba bese ningitshala uthi inyama yami iyokwehliswa emhlabathini kodwa amafutha obese emzimbeni ayophuma egijime phe umhlabathi kuyobe sekunemvula enkulu ewadudula lamafutha agijime ngemfula ezeyongena olwandle wathi bantu abami abantu bayohamba bokha amanzi emfula iphethu bayobe bengazi ukuthi baphuza mina shembe uthi bayohlala phansi oyihlahla ethi umuntu uthamela ithunzi kanti uthamele kumina ushembe unqobo uyolalela iRoma avuke ebusuku ethi ngiphupha ushembe alale eSayoni avuke ekuseni ethi ngibona ushembe alale eLuthela avuke ekuseni ethi ngiphupha ushembe uthi uMnazaretha abeyodwala umhlaba wonke ilapha akhuluma khona wathi bantu abami izitha zomNazaretha wathi zoqhamuka ngapha phesheya kothukela mzukwane lelizwe lakaZulu kwavumelana abantu bala nezwe laseMozambique kwakhe umgwaqo osuka la eNatali uzongena eMozambique uthi anobe senazi bantu abami ukuthi izitha zomNazaretha isendleleni ziyeva uthi kuyoniwa lapha emhlabeni impilo eyithuke entathu kuyobe ngathi unyaka wonke othi uhulumeni oyobephethe ngalelo langa uyokwenqaba ukusuka esihlalweni ilapho kokuyosuka khona impi othi lempi bantu abami yolwinsuku ezintathu iyoshayana abantu bohamba phezu kwedumbu bayogijima phezu kwegazi uthi kuyosinda umuntu oyiNazaretha kuphela ngoba iyothi mayifika le bagijima gqoka uMnazaretha uzethi thengeni maNazaretha uMnazaretha ibe lishumi ngoba laba abantu basemakini elithi maniphuma nemathempelini bethi nilandela umuntu ngalelo langa uyothi yaphuma noMnazaretha aqhebhule wona ethi noma ngathola isicubu sothi nibheke inhlanzi othi bayoshayana laba bantu mabeshayana yothi egcineni impisilo yathi abhekana bese bebuzana bethi kahle kahle abantu bani ofanele phathizwe uthi bonke bavumalana ngezulinye bothi phathwe iNazaretha uthi ke abantu abami bayeke bezakhe lezindlu zamasonto bakhela nina ngalelo langa kuyophenduka izindlu ka14 neka25 no23 kodwa ke kunzima ukuya kwaShembe bakhuluma indaba enzima lapha abashumayela indaba yothando yebo la eNazaretha mawukhuluma umthetho bayisitha kubantu abafuni ngoba ukhuluma umthetho kaShembe eyogcina indaba esengihlala phansi bakhona abafowethu akuyona yakakhoza ethi inkosi ngelinye ilanga ubaba mkhulu ehambela ngapha ezweni lakithi wangapho lundimi nemabehlani wakhoza isibongo uma engapha ezweni lakithi enqamula phakathi kwezikhala zentaba zasemabehlani ephela phezulu eBulona wayofika emzini wakabuthelezi la afika khona amakhosikazi ayehlele engalimile amadoda engekho esenqineni yasingelwa ke ngapha ngakithi zike ithelwe nje esiqiwini ngidabuke namhlanje kusekhona abantu abangamaNazaretha abakhuzela imalasi enqineni khona amaNazaretha azingela ngoDisemba kuyiNazaretha eThekwini shawu Disemba ufika emzini weNazaretha kuneyingaka imalasi zokuzingela kuthiwa hey ngabantu kuthiwa izandla suthu sibani bani uzingela ngaso emva kwenyamazane nesagila yadle yamemsele ehlathini ngesabatha waphela inqine emakhaya iphume ngesabatha izibuye ngesonto ingakho ethi uShembe iNazaretha ahlali phakathi kwabantu abadaka utshwala lalisho njalo ilanga lithi mawuvama uhlala phakathi kwabantu abaphuza utshwala mzukwane udlule emhlabeni eliphunga lotshwala uhamba nalo ufika uduka ungangeni ezulwini ethi inkosi yayikhuluma ngentombi eyomantombi mlungwana edlule emhlabeni idlulela esibhedlela uthi maNazaretha kade ngihambile abantu abami ngiyofuna umantombi mlungwana akangenanga ezulwini base bebuza abantu ithi inkosi yamaNazaretha wahamba kabi abantu abami umantombi mlungwane washonela esibhedlela msukwane ebuya esibhedlela umndeni wakhe awubanga usayikhipha imbuzi yokumgeza iphunga lasesibhedlela nemithi bifakwa kuyena manje wedlule emhlabeni wangaye ezulwini laShembe mangaka amaNazaretha angagezwa kwazi ukuthi ugezwa umuntu enesilonda kuphela bazuthi abantu phela umuntu ugezwa ngembuzi ngoba nakho
elimane engozini manje nje wahamba washonela lapha emshiyeni bamlanda ngehlahla bebuye naye afakwe ekhaya ungena nale moya yalapha ebhedlela nemithi behambe bomncwaba kuyabe emva kwethu bathi bamenzela umsebenzi iphandla zimazi uzothiwa ingane yakhe ishayiswa imoto balanda umuntu ongcolile bamfaka ekhaya ethi inkosi yamaNazaretha mawuba yiNazaretha uqala uphenduka ufuna umndeni yakini ukuba yahamba yashonaphi bese uyayilungiselwa igeze ekhaya ithi umuntu oyiNazaretha bantu abama ephenduka akahambe yokwakha umuzi emakhaya eyofuna indawo lapho azokwakha khona umuzi kayise umuzi ke bafowethu alizona lezi zindlu esihlala kuzo kuyadabukisa mawubona amaNazaretha ethaphelele lapha emjondolo uyobe sacela umthandazo kubashumayeli nebandla ayibuyi impendulo uthi uyenza lapha imisebenzi ayenzeki engana ukho ekhaya usemjondolo waphuma ekhaya ubalekile usufika eThekwini uthi nomusi khona abantu abaphuma bebaleka emzini oyise ngoba nakho ungezwanga beshaza inhlambuluko abanye njengoba balabahlangana kubo mabehlanganiswa isidumbu kuphela kodwa iNazaretha akayi kubo makwenza umsebenzi uya ngoba kufuwe kuphela nakhona ufike ebusuka lalela mngani wakhe avuke ekuseni eyomba nabantu aphume mayibona aphuma isidumbu aphume ngenye indlela agibela abuye eThekwini abantu begceke bezwe ngendaba uthi nobhuti omdala la ekhaya bekhona ubalekela uthi akezwani nabafuwa kodwa uyiNazaretha yile dala uyiNazaretha ungezwani nabantu bakhe yile dala uyiNazaretha ungezwani nomndeni wakini khona abantu abanjalo ubona umshumayeli behluphana lapha ethempelini ingoba uyinkathazo ekhaya akasasenzi lento waphuma naye ekhaya emzini kayisakatshelwa ithi inkosi yamaNazaretha bantu bami umuntu wakuleli bandla intombi yeNazaretha ayimgana umuntu ongakholwa nensizwa lapha eNazaretha ayigana umuntu ongakholwa nenzani khona masenihubha abantu abangakholwa hlakusuthi anithi nilwa nje laba abantu abangakholwa nibahubhayo mayikhuluma lapho umshumayeli nithi ulenze lakhe ibandla ngoba ekhuluma umthetho kaShembe xa usemdala umshumayeli umshito ethi insizwa ikonza lendaba ethi kwasuka indoda eyayithemba imithi yeshela intombi yasekuphakameni uthi mayishela le ntombaze bathandana abazali balengane babe sebevumelana walobola lomnumzane base bobikela uShembe ukuba ingane yabo iyogana umuntu ongakholwa uthi uShembe kulungile emkhanseleni kodwa bangisize lo mnumzane unyaka nonyaka ngalengane ayithathile yokhipha inkomo ayilethekini wakwenza lo mnumzane wayikhipha inkomo unyaka nonyaka uhambisa inkomo kaShembe kwafika isikhathi wahlabekwe edlule emhlabeni uma idlule emhlabeni udlula nezingane ezintathu uyabona mawuthatha intombi yeNazaretha yayogana umuntu ongakholwa ufika ufumuzi ngoba uzothi uyafika lapha yengibuke nje yandile lento nalabo dadewethu behlanganiswe kulanda umuntu ongakholwa ingunguluza kuthiwa bahlanganiswa umshumayeli bebeka umshumayeli ikala uyabona umshumayeli mayisuka la kuletha intombi engakholwa nomnsizwa engakhothwa akabahlanganisi unelungelo eligcwele lokuthi akabahlanganisi ngoba lo muntu akalona iNazaretha unelungelo umshumayeli lokuthatha isicephu aphume ehambe isale nizenzela nodwa into yenu ngoba vele ubugebengu uShembe akayifuni akanakala lokuthi akavuma ngibahlanganisi ethi lesizwa yeshule emhlabeni le kwasala lezingane ezimbili ziyasebenza egoli kwasebayilene esithathu umfana omncane phela izingane uyisedlulile waseyibiza unina wathi bantu abami kunento ezwa ubaba wenu benza isivumelwano noShembe sothi ngoba athatha mina ngiyiNazaretha engalona njalo ngonyaka uyokhipha inkomo kaShembe bantu abami ngicela niqhubeke naloyo uthi lo mnumzane kwaba iminyaka emibili ezingane zenza lento zathi asinadlala indoda thina khonkomo ezolokhu ithatha iswa kuya mnumzane kwathi yashawa istroke ile nendala yayisebenza egoli yahamba ngesihlalo lo omunye kwavele wagula washona emhlabeni kwasala lene encane wayitshela unini wathi mntana amabafuwe njengoba umbona lo eshe beqizwi likaShembe lele lehlula amaNazaretha esingazi ukuthi siyayana ezulwini kaBhombela ngoba uyenza phela uyigqoka ingubo kanje kuthiwa yiNazaretha kanti kushiwo isikhuzo sibekwe emasimini ngoba wenzela isikhuzo inyoka phela ukuba iNazaretha kujulile ethi inkosi yamaNazaretha abantu abami ukuthi yafika le ndaba nengixolela zoyikhuluma kodwa ngoba ikhona mshumayeli ethi ngicela ukubuza njengoba ningamakhosikazi
niganile abantu abami ngamadoda ngiganiwe unkosikazi wakuleli izugana kangaki yayikhuluma ngoba wakhuluma indoda akamsole inyanga eyathi okusho ukuthi thina shembe ngeke sibonane nawe kwelizayo ngoba sinqena ukubona umakoti efike emagcekeni emusha simjabulise ukuthi usegqoka inzila umyeni wakhe sesimsusile usembatha nathi uthi ushembe mawuyinkosikazi uyemgidini wake wambatha nendoda okungayona yakulomuzi oganele kuwo okungayona yakulobola mawuqala ubhinqa isidwaba ufaka inkehli uhlikihla insoyi ufaka yonke into yakho uye emgidini ugidela miphi imndeni ngoba wena wa divorce ifunani inkehli ekhanda angithi wena wahlukanisa mawuphuma uye emgidini ugidela abantu ngoba umakoti wakuleli izwe unganyiswa kanye ukhishwa kanye njengoba wena sekunendoda owakwathatha isigqikiso omyeni wakho wayihlalisa uyela abantu emgidini usayifakelana inkehli nesidwaba uhlonipha muphi umuzi ngoba umuzi wawuganele kuwehluleka ukuhlonipha kwabuza indoda athi shembe mangabe kwenzeka iphutha wawela kuleso sono ungazi ngoba amakhosikazi namhlanje uyintombi eThekwini umakoti ekhona abanjalo abanye sihamba nabo lapha ngeyitimela ngesabathu ufaka inkehli uphalela unkosikazi ngomsombuluko kuya kulesihlanu ushaya ngegodo ulibophe ngerastiki uyintombi uzoba umakoti ngoba esethempelini engathi into ayigana wagana ushembe kanti akagananga ushembe wagana kulowo yamuzi athola khona igama ngoba efazwe ngenyongo esibani kwathiwa umfazi ayeke ukuhlonipha umuzi wendoda ahloniphe isonto ubona imizifa kanje abantu banamhlanje umshado bawuthatha nje esitayilanta umshado into ejulile njengoba ukhishwa ngebhokisi lapha leli ibhokisi liyisimbolo ukuthi noma uhambe emhlabeni uyofela kulo yamuzi ongcwatsha kulo yamuzi njengoba wena washiya lodwa ibhokisi usuhlala nenye indoda wakhishwa ubani emzini wendoda okwesibili unqunywa amakhanda yebo osayibusiseni kuzwile